Maliput wak liat sana, maliput wak liat sana. Wak liput nagari ko liat sana, wak liput. Manudun sana nan ado kampungnya nan taliput. Izin melintas deh. Mode tua. Kini posisi awak ko sana, posisi awak kini sana di Pasar Si Cincin. Jadi dari Pasar Si Cincin ko masana, ko Pasar Si Cincin kan? Pasar Si Cincin sebelah kanan ko sana. Jadi tujuan awak kini ko masana dari Pasar Si Cincin ko awak OTW melalui Malala tujuan ke Bukit Tinggi. Jadi mau deko sana, ko lah jalannya sana. Jadi sana kalau arah dari Padang masana belok kiri wak di siko sana. Kalau lurus wak tiba wak di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Bukit Tinggi kan, Payu Kumbu asa tiba situ. Tapi dek nan membawa onda ko ndak tentu jalan deknya dah. Lata lonsong arah ke Bukit Tinggi. Jadi terpaksa lah baputar palo lihat sana. Baputar palo lihat. Kalau lurus wak ke sinan tu sana balik wak ke Padang lihat. Jadi baputar palo lawak di Simpang Tigo ko sana. Ko Simpang Tigo Si Cincin namanya ko sana. Model tu Jadi tiba di Simpang Si Cincin ko. Kalau lurus wak tiba Padang lihat. Belok kanan lawak di siko sana. Belok kanan wak di siko. Ko nanarah ke Malala. Dari Simpang Tigo Si Cincin. Jadi kok dudun sana nanarah dari Padang Panjang, Kayu Tanam, nanarah dari Padang sampai ke Malala lalu Simpang Tigo ko kalau ndak tersebut rel kereta api mode ko berarti itu ndak arah ke Malala tu doh. Itu arah ke Malala nama itu mode tu. Jadi kolah jalan awak menuju kini ke Malala sana. Jadi dari Malala ko beko masana tembus ke Bukit Tinggi. Untuk dun sana nalun pernah lalu ke siko ko ko lah jalannya sana. Kalau untuk di Pariaman masalah di Pariaman angkat tangan sana. Kabupaten Padang Pariaman lah, termasuk Pariaman angkat tangan wak. Di mana angkat tangan wak sana ya? Jalan siko yo bana-bana rancak sana. Walaupun jalan-jalan pai ke Parak rancak sana. Ndak sama je jalan-jalan awak nan Patang do petang bahas do orang nanam pisang ni di jalan dan lain ndak sama je tu jalan do kita. Kok jalan nan Patang bisa kan mana nanam pisang tengah jalan bisa ke bakal dalam lauk kayak gitu. Jadi masana aiko lah namanya wak akan menempuh simpang Ampek Kota Mambang sana. Jadi kalau lurus yuk kok masana, kok kalau ke kiri tiba wak arah ke Cincin lek sana. Kalau lurus wak tadi tu masana tiba wak arah ke Pariaman. Jadi wak belok kanan kok sana. Kok lah wasuk belok kanan ke sana. Video tercapek benar sana. Tapi paham lah sana tu. Kalau jalan Sewanta kok kalau arah dari Cincin tu kalau belok kiri wak kan ada belok kiri ni simpang Ampek tu. Kalau belok kiri wak tiba wak arah ke Sungai Asam nomor daerahnya, tiba wak arah ke apa lihat? Arah ke Parit Melintang. Tiba arah ke Parit Melintang, tiba jalan lintas lihat. Balik ke belakang jadi lihat. Tapi kalau lurus tadi tiba di Pariaman kota. Nyo Pariaman jo Kabupaten Pariaman berbeda sana. Nang Pariaman ko kota. Nang Padang Pariaman ko kabupaten. Mau itu. Jadi di arah wak dari Si Cincin tadi sana belok kanan wak. Kalian nampak di sana tadi belok kanan tau. Kalau nak nampak di sana sana lihat ke belakang lihat putar ke belakang lihat putar ya geser video ko ke belakang lihat. Jadi mau dekolah jalannya sana. Iko arah wak kini menempuh Tandike ke sana. Ko arah ke Tandike ke sana. Bukan gunungnya yo, daerahnya gitu Kalau gunung jauh lah, tinggi gunung ini nampak tu Gunung nampak deh, ko nampak gunung ko nampak gunung sko ko. Lu nampak, dan Kambi nampak tu. Mama gunung itu nampak dah. Jadi wak ko arah Tandike ke sana. Untuk warga Tandike izin uye melintih. Melintih. Uye liput lah seketik gitu Uye numpang lalu OTW dari Pasar Si Cincin tadi hendak menuju Malala Tambuih Kaki Tinggi. Tambuih betul bahasanya gitu. Jadi ndak lama lagi ke sana sebentar lewat tiba di Simpang Malala ke sana.
Tu nunggu nonton dikit sana nampak tu tu nonton dikit sana. Kalau untuk jalan siko sana, lu nampak sana awak nak mau tautar sana yo rancak. Kebetulan di tandike ko sana ajo kita siko lu tinggalnya sana. Ajo artis komedian kita, ajo buset. Ko lah rute ajo buset kadang-kadang pulang ke rumah. Rumah ajo buset kan ado kadang ado di Pariaman, ado lu di tandike gitu mau itu mah. Ko lah jalannya sana. Tu nunggu nonton dikit tu Jadi dia lama mota dia jauh bajalan masana. Ndak lama lai tiba wak dia po di simpang 3 Malala. Di simpang 3 Malala. Beko masana. Awak belok kiri do. Kalau belok kiri tiba lo wak arah-arah ke Pariaman liat. Dan awak beko tiba dia po tu mah. Tiba di simpang Malala tu belok kanan awak. Mau itu mah. Baru wak lurus arah ke Malala. Mode itu dan orang Malala pun uye mohon izin lo gitu izin malinteh itu apa lah ya pun kadang kecil ya yo beko kok tiba di Malala tu mah baporto lo gak salayang di situ betul di video lo gak salayang beko gitu jadi ko lah di detik awak ketibo di sana ketibo di simpang Malala. Simpang Malala namanya patang wak tanya kecil orang mau simpang ko bang coba simpang Malala namanya kemana kan mau itu jadilah coba mau kasih doa coba kan kemana awak kepaikit tinggi ya coba kan iyalah konan simpang Malala tu sana aku simpang 3 siko sana kalau belok kiri awak mah tiba Pariaman lihat awak belok kanan di siko sana belok kanan di siko mah lurus yo ke sinan lai lurus taruh gitu lurus betul boleh pakai lok tapi jangan menyimpang gitu kalau menyimpang salah jalan tapi kalau lurus awaknya mah pasti tiba wak di Malala ko wak lah di Malala kau mah tapi nan ada foto Malala nan ada tabiang Malala itu di puncak Malala itu gitu tu gunung Tandike tu sana nampak ni dah lah para kali dia ngecek dah aku lupa lo sana tu gunung tu namanya tu bapak tanya lo lihat jadi mungkin Mas Anak rute perjalanan untuk meliput daerah dari si Cincin Malala Tambus Bukit Tinggi sampai Sekolah sana ada sambungan celai sana.